Sibonge nakubahleli beMasheni Mash. Sithi happy birthday Mangobese, umholi onoqono eqotho. Phakathi umthakathi siyabonga nezinsizwa zakho, siyabonga Fele Emntwini, siyabonga Ngizwe, siyabonga kubo bonke abaholi abasilethe saze sazofika kulezi ngesiklona esikwazi ukukhuluma sikwazi ukwenza izinto ezifana nalezi zeMasheni Mash. Into ekseni sisuke sine mash sacela amaphoyisa ukuthi akasiphelezele awakulob street amaphoyisa amela asiphelezele amaphoyisa ke simtholile oqala umuntu ongalona citizen la South Africa nongena amaphepha kwathiwa ngoba likho ivan bazophinda bambone later kulob street saphinde samthola ophezulu futhi eSomalia la kugcwele khona ke amaSomali, amaPakistan, amaZimbabwean kuwo wonke umuntu sekuyisomali nje bebizwa ngeSomali eMaritzburg sekuyindawo yakeSomali kuPeter Maris no Pine Street khona Peter Maris yonke le area nje yamaSomali safika ke lapho sathola omunye futhi wafike wathi omunye kwathiwa naye even alikho ngesikwazi ukuthi sihambe naye siyemse emaphoyiseni ngoba alikho ivan sathi siyalinda ivan asilindisa amaphoyisa undendende athi asasibe sihamba siya kwenye indawo sama namaphoyisa njalo ake sazofika ku Pine Street ke lapho bekugcwele khona wona sibambe i6 lapho behlele endlini kunendawo ke lapha yana indawo esifike kuyo balaleli nabami base South Africa sifike lapha yana ugesi awuthengwa uhambi ugesi abawukhokheli shuthi ugesi bawubhomile safika ke belokhelwe ngaphakathi sifike khona amagoods amaningi lapha amabhokisi amaningi masifika ngaphakathi amaphoyisa aqala la ke savulela womnyusisi osebenza khona wasivulela ngoba ebona ukuthi naye ubona abantu bakibo abaningi sangena ngaphathi safika khona amaPakistani ayivalele sathi masibuza ukuthi ziphi into zeni aba produce lutho sabiza amaphoyisa asidinaya akulo street amaphoyisa amanye ke sekuseke kwaba khona into ukuthi amaphoyisa kulob street akasebenzeli iMasheni Mash athi akayisebenzeli iMasheni Mash akasebenzeli Mangobese wona akasebenzeli should mayingasebenzela Mangobese laze lathi linye ku2 Francis alina ndaba noJessica Ngobese mayithi akana ndaba noJessica Ngobese akana ndaba neconcern nento ezithandwa abantu should akana ndaba nathi sonke ilapho esivuse khona ke savele sayongena kuleya ndawo leya amaPakistan sathola i6 ayihlelele avalelwe elinye ngaphakathi ukuthi angaphumi ngoba sithema ngifika ngaphakathi mina ngafika khona amanye athi ayisivalelwe womunye azacushaka ngena ngendlela angene aphume ngayo ngoba aphume ngopotsho amanye kabalekile ke alako 4 abe4 ajampela komunye umuzi kwavalwa ke kulo muzi sangasakwazi ukungena ngaphakathi ngoba senze i-citizen arrest sesifikile la kulo street sahamba nawo sazofika nawo la endleleni aswashayanga swenzana lutho swathathile sawaletha la manje into esesibonayo manje bathi manje abasawufuni lo mthetho owe-citizen arrest thina because sazi ukuthi umphathi omusha wamaphoyisa washo wathi ubani konje uma kodwa lo baba lo osebambela amaphoyisa manje wathi kithi if siyambona umuntu akaso citizen arrest akahambe asenze citizen arrest emlethe police station ayo verify akahambe lo muntu siyababuza manje ukuthi basale kanjani bona bengena amaphepha baloko besitshena u1 2 3 4 5 until kodwa each and every day indlela so operate manje ngayo siyabonga Mangobese usinikulwesine kodwa thina sesiyibekile siyiMaritzburg nabaholi beMaritzburg mina ngisomholi kodwa ukuthanda kwezwe nje into yami sebeloko beshutha izithombe abantu bokufika mase bathi siyabaharasa kodwa abezelanga okuhle South Africa ngoba baphendula le country slavery country cause baya exploiter babaholela imali encane baphinde bahlale izitolo lezi aba operator kuzo baphinde badayisa ukudla okuyifake badayise nehunga abalibulala nje manje into esizoyenza thina ngoba sesicela ukuthi manje abantu abamnyama bangathengi kubona izitolo sesizozivala every day ulwesine senze imash sizenzele uLoop Street ke akasisizi ke ngalutho sicela umkhwanazi simreporte ku Loop Street ukuthi uhlele ngasisizi ngalutho noba sibafonela bayasitshela ukuthi bona njengephoyisa engaze ngalisho ngalibamba igama lalo ku Francis elikhaladi
amaphoyisa amandiya namakhaladi kala akanandaba nathi, and ama-Muslim community akayeke ukucashisa abantu bokufika because i-Muslim community amaSulumane yonke indawo esingene kuye-Maritzburg sifike kuyi-owner kuyiSulumane kuwumuntu weMuslim mese kube uyena ovimbayo nomuntu emunye futhi esimbambile owaseNigeria izolo ubephethe imali engango 20,000 elingaliswa ku 20,000 ukuyale kodwa asiboni ukuthi process yakhe ithina abambuzana nokuthi le mali uyithole kanjani uyithola kuphi waye nemali engake ehlele endlini engasebenzi engazilutho so ke amaphoyisa ku Loop Street ke bafowethu siyacela Mkhwanazi ukuthi usize country usize uMangobese usize ingane zethu usize wonke umuntu owase South Africa oy proud South African namadoda ahleli akasiphakame because ingane zabo zizo drop out kuma varsities zenziwa abantu bokufika nesiko lethu lizophela phela umthakathi siyabonga Jesita siyabonga Mangobese siyabonga Zuma nokusumela iloya yethu siyabonga futhi nakuwo wonke umuntu ofela emntwini abaphakathi ongizwe ningayinaki indaba ukuthi kuthiwa siyaxabana soda angesixabane sonke sihlangane sonke because nabantu bokufika bahlangene bebodwa and lento yaqala ukuthathwa kwezwe na before namanje namaPakistani namaSulumani abantu bokufika bafuna ukuthatha izwe kanje. Advocate siyabona ukuthi niphumela phakathi epolice station ku Loop Street mhlambe ikupho kufike kwavela la nokuhlalukile njengoba benilethe abantu ekukholakala ukuthi abanawo amaphepha okanye ke imvume amaphepha mvume ukuthi babe khona la baphinde ke bahwebe ngaphakathi ezweni sibonile nisuka nabo lapha ezansi niza la ngaphakathi kuphi mhlambe kufike kwabekeka njengoba ke seniphumela ngaphandle ekungawo ukuthi nje umphako eniyanawo kuma South Africans noma ke eniyanawo ezweni. Bantu base South Africa amaphoyisa bafowethu masifike la ngicela ukuya umbuzo wakho nje masifike la amaphoyisa aqala angasinaka angabe nandaba nathi ungabe nandaba amaphoyisa nathi aze asinaka ngoba sesiboycotha khona la ku Loop Street kwafika iphoyisa kuDlamini wafika wakhuluma nathi akawufuni ke umthetho omusha lo we-citizen arrest uthi lo umthetho udoti akanandaba nawo uthi ubamba ngomdala ukuthi umuntu mayifike la angazenzela noma yini and umuntu ke labe esibabonile la asibabambe izitolo zabo bafethu akusositolo esingenza u5 million investment eSouth Africa and futhi West Part abanamaphepha bahlala ngaphakathi amaphoyisa ayayala yonke leyo into ngoba amaphoyisa ayasiduba ahamba nathi masebona ukuthi kufanele siye la endaweni angenzi lutho abese sizenzele house arrest abese afuna ukushaya ngomthetho 2 hours sesiyawazi kumthetho and sesiubambile ukuthi i-citizen arrest iyasebenza nokuthi umthetho amaphoyisa kumele asize ukuverify sicela no Home Affairs no Department of Labour asize because eMaritzburg aba officials wakhona akafuni ukusiza. Advocate ekseni kade ke iqala imashi sisuka lapha ezansi sinyuka ngawo Retifu kukhona ke wakudonsela eceleni wathi ukukuluma indlebe if you can take us through lapho mhlambe bekathini ube ubani umuntu ophethe abantu ama street vendors uShabalala ubekade ethi no asingabavalisa abanye asiqonde khona phezulu sathi thina angeke ushiye kungcolile la ukuthi uyoclean udoti emsamo kodwa ushiya la ngasemnyango kungcolile funa uqale la or uqale emsamo ungavela ujuqumele soya ngasemnyango udoti ushiya la ubebengafuni ukuthi sivalise la abanye kanti strategy is right ukuthi labantu singathengi kubo sivale izitolo zabo every day masibatsonya umnotho ilapha esobe sibabambe khona ngeke sibashaye ngeke sibenze lutho so batsonya umnotho bayivalele emafletini bese sifune la abadayisa ama drugs khona futhi omunye ke wakudonsela eceleni osebenzela ke wona umthetho wathi nakhe sibhekene nakho thina njengamaphoyisa umthetho uthi indlela ababhekene nawo khona ukuthi abantu bafuna ukuba bribe nabasabise nokuthi bona abasakwazi ukuzibambela ngoba bathi basebebambile la mase bathoke enkantolo sebephumile babe benza into ezirongo benawo beconfirmile kuthiwa yini lokho isiqinisekiso sokuthi lo muntu udayisa ama drugs nomuntu lo akabhenki lo muntu lo akayena citizen yase South Africa kodwa babathole sebephumile ukuthi baphuma kanjani kunzima bekusho ke iphoyisa engeke ngilidalula ukuthi
bayababa kodwa sibonile ukuthi amaphoyisa anzima because khona leliphoyisa ekuthiwa uFrancis esifike sambamba senze citizen arrest lathi akasebenzela uJacinta yena akasebenzela iMartian Marsh waliyeka kanjalo umuntu okufika wahamba into abahlele beyenza ukuthi bayenze lokho so lo muntu omthetho ubengitshena ukuthi ucorrupt uLoop Street wamaphoyisa and njenga ucorrupt uLoop Street wamaphoyisa uyolungiswa abantu yinina mkhwanazi ngoba amaphoyisa ayasdisappoint each and every time ayagijima amakhona thina kodwa mase kuthiwa simangalela bokufika even bathaliko into abasenze yona namhlanje advocate naba mina advocate naba bangaphandle njengamanje does it mean sekuyikona ukukhululeka kwabo lokhu ngoba ilabantu enisuke nabenzansi esebengaphandle kwa police station manje njengoba benza ama phone calls does it mean ke isishayile sekibe ekhaya ngoba ilaba yana ke kodwa umsakazi laba abakuyibo nabo kushuthi laba bathumele labo ukuthi bazobheka la besibabambile kushuthi laba banemali ke laba esithenga kubo ngoba thina masithenga kubo senzela ukuthi si-invest akubona ukuthi bakwazi ukusivulela amacala then ba-bribe amaphoyisa kanti masingathengi kubona ngeke bakwazi ukubribe amaphoyisa angeke babe namali laba khona abangaphandle abagade ukuthi makuboshwa abanye bakhipha ngemali ba-bribe amaphoyisa benza konke yilokho okwenzekayo and khona esingakabaqedi baningi abantu lapha amaphoyisa akafuna ingena lapha umasipala wangena kwavela ukuthi batshontshe bayantshontsha lapha izinyama ezitholakalayo asikho verified akho certificate lapha eSomalia icorruption yodwa nogwayo ifake ugwayo ongarejistile eSouth Africa yonke into yalapha ayikho barcoded advocate sengizokudedela nje uvezele ukuthi kusuka manje nithatha isinqumo niMaritzburg ukuthi isitolo everyday niyasivala bese ke ngolesine kubuyele emagameni enkehli ke lawa ke ayishiwo uyena ke uma ngobeso ukuthi kuyamashwa njalo ngolesine njengamanje njoba silibona ibandla lihlakazeka kusho ukuthi sesibuyele emakhaya siyobeka amaphokethala emakhaya manje sala phezansi siyovala siyobatsunya economically because nabo basicindazele economically physically mentally because mangithi basicindazele physically ama-drugs ama-para maningi than before alikho iphara libonayo lo muntu okufika ela muntu wase-South Africa iphara labantu basicindazela mentally bese basicindezele physically by telling prison economically basicindazela futhi because aba-invest abaqasha abantu be-South Africa ababhenki and ba-exploit abantu base-South Africa nokuthi abanandaba nathi advocate sengikudedela nje ngicela ukhulume nesizwe